di ste? To nije moj intro. Alo, evo mene opet malo, di ste, šta ste, kako ste, jeste li dobro? Ako niste dobro, zašto niste dobro, morate biti dobro jer kao, kako ću vam to objasniti? Pa ne treba vam negativnost u životu jer sam shvatila kao, ako ima previše negativnosti, pa nije ti dobro nimalo. Tako da ne možemo, ako imate loši dani, problemi, to sve zaboravite, mozak napašu malo, samo chill i sad ćete pogledati ovaj video ako vam se da, ako vam se ne da, Bogu hvala. A jesam se raspričala najranije u videu, nije najranije, jako kasno. I ovo osvjetljenje je očajno zato što snima na večer i kao nismo profesionalni, eto samo ću to reći. Znači se vidjeti jesam li fokusirana jer ako nisam i ako moram snimati ovaj video 2 puta, neće biti baš dobro. Uglavnom ova sjena je tu sad s moje desne strane, ali tako je kako je, žao mi je, morat ćete se naviknuti na to. Čača riže pance. Današnja tema je srednja škola. Zašto? Zato Gotov video, zato. Ne, današnja tema je srednja škola, zato što mi je puno ljudi reklo kao da snimam o tome kako je bilo meni moje iskustvo, jer sad neki kreću u srednju školu, neki su još uvijek u srednjoj školi, a neki će tek za par godina u srednju školu, pa eto da ja kažem svoje iskustvo, što sam prošla, šta morate paziti, na šta ne morate paziti i tako te neke stvari. Prvo, ja sam vam završila u Omišu osnovnu školu i 2014. sam išla pisat srednju školu. Išla sam na prijemni za medijskog tehničara u Splitu, grafička škola, ali nisam upala, tako da sam upisala u Omišu školu, rekla sam da ću ostati ipak sa svojim prijateljima tu i tu mi je bliže Omiš, ne treba putovati busom, tako da sam pisala tehničar za elektroniku. Ova priča je jako zanimljiva zapravo zato što sam ja bila jedina ženska u svom razredu, bilo je nas, ja mislim 26, bilo je 25 muških i ja jedna ženska, uglavnom jedina ženska i uglavnom tako neka brojka. Odmah na početku da kažem, dosta ljudi se boji srednje škole, ja sam se bojala. Ja sam se toliko bojala, ali ajde, znala sam neke ljude pa mi je kao bilo lakše malo, iz osnovne sam ih znala, ali sam se užasno bojala da novi profesori, kako će to, ja sam bila ono prvi, mislim, znam, teški štreber, učila sam unaprijed, samo zato što sam se bojala profesora da ne bi bilo, jer svi su govorili kao srednja škola ti je takva, to moraš učiti ovako, onako. Ali zapravo to nije tako. Mislim, trebate sve opušteno. Znala se puno ljudi kao boji ekipe i to sve, ali ja vam garantiram, stvarno garantiram da ćete uvijek naći svoju ekipu. Neko vam se neće svidjeti, Bože sveti, nisu svi ljudi isti. Zato se kaže 100 ljudi, 100 čudi. Naćete svoju ekipu, a ako ne iz svog razreda, iz susjednog razreda i to odmah na početku da kažem, ne brigajte se za to. Meni je bio prvi razred, da moram reći, zapravo možda čak i najteži, zato što sam se trebala prilagođavati. Imala sam neke predmete koje nisam nikad prije imala, trebala sam učiti malo više. Bilo je dosta profesora, morate shvatiti da kao bojite se profesora, tih profesora koji se bojite, koji kao drže autoritet, kod njihovih predmeta jednostavno morate učiti i to tako bude i ono, trebate samo, ja ću vam preporučiti, samo mučite. Znači mučite, ništa nemojte govoriti, budite totalno neprimjetni, samo ono bubajte da to riješite, jer s takim profesorima se ne treba bakćat ništa, nego samo jednostavno njihov predmet odraditi i to je to. Što se tiče ekipe, ja kažem, ja sam poželjela srednju školu jedino radi ekipe. Znači, meni je bilo toliko dobro u srednjoj školi. Ja, evo da sam bila pametna, pala bi svaki prazred, da idem 8 godina u srednju školu, a ne 4 godine. Šalim se, ali ne, stvarno mi je bila dobra ekipa i baš sam ono svaki dan obožavala ići u školu samo radi toga. Ja sam Lina. Jako lina osoba i mene, ono što me nije zanimalo, to nisam htjela učiti. Jer je moje bilo kao zašto bi ja to trebala učiti, to mene ne zanima. Sad, učite na mojim greškama, molim vas. Mislim da je bitno da moraš sve učiti. Kao ono ne zanimate, ali normalno ne zanimate neka stvar, ali moraš to učiti jer to svako prolazi. Znači svaka osoba na svijetu ne voli svaki predmet u srednjoj školi. Ali jednostavno kao morate malo poraditi na tome da učite sve, da budete dobri. Zato što će vam stvarno, nisu svi za školu, to ću vam reći. Nisu svi za školu, ali jednostavno lipo je potrudi se malo samo da vidiš rezultate i ti budeš ponosniji, tvoji roditelji ponosniji na tebe i uglavnom bolje se osjećaš kad dobiješ, ne znam, 3, 4, 5 nego 1, ma i da 2 dobiješ, ajde brate, prolaz je prolaz. Šta me najviše ljudi pitalo kao, ja sam pisala tehničar za elektroniku, dosta vas ljudi sad koji se upisujete, vjerojatno ste već se upisali, ali ovi sad sljedeće generacije koji će upisati do godine da znaju, upišite nešto što vas teško je reći, ja sad sa svojih 20 godina nekad ne znam šta želim u životu, mislim, otprilike normalno znam, želim se baviti ovim, ali do prije godine dana nisam znala. Ima ljudi koji sa 40 godina ne znaju šta žele sa životom, tako da je jako teško kad te sa 14 godina
sile da moraš odlučiti, ali to je tako, to svako mora. Sad gledajte najviše, ako volite učiti, ako ste bili prije dobri, upišite gimnaziju. Gimnazija je, ajmo reći, kao za one koji želi se osigurati, koji znaju da će ići na fakultet i sa gimnazijom si realno kad završiš srednju školu nisi baš ništa, realno nisi ništa, ali ako znate da ćete ići kasnije na fakt, da vas zanima neka grana, ne znam, za koju nema srednja škola, odite na gimnaziju i ako mislite da možete učiti, da možete popratiti to sve, gimnazija je za vas. Strukovne škole ja preporučujem zato što su strukovne škole stvarno dobre. Tipa moja tehničar za elektroniku, mi smo radili sa elektronikom, znači to je bilo spajanje, lemljenje, sve i svašta. Baš ona elektronika što se tiče toga. I to je mene zapravo zanimalo. Meni je bila praksa 10 puta bolja nego teorija. Teorija mi je bila teška, nisam mogla naučiti. Jedva se naučila, ali praksa što se tiče prakse stvarno je bilo zanimljivo i bili su neki predmeti koji su zanimljivi. Uvijek je tu hrvatski, engleski, matematika, što morate proći, fizika, ali to je tako i to svako ima i to ćete proći bez brige. Ja uvijek kažem, ako sam ja prošla matematiku, svaka osoba na ovoj planeti Zemlji može proći. A mislim da je bitno da izaberete neku školu koja vam se relativno, ajmo reći, donekle samo sviđa, jer 4 godine je ipak veliki period, tako da strukovne škole su stvarno dobre, znači stvarno jesu, jer ako ne znaš što ćeš na kraju otići na faks ili nećeš, uvijek imaš neki temelj na kojem možeš raditi. Pa da ja nisam sad išla na faks, ja bi se mogla baviti mojom strukom, da sam ostala svojoj struci. Obrtničke škole što se tiče, ne znam, ajmo reći sva frizera, kozmetičara, vodoinstalatera, u nas u Mišu daju stipendije ljudima koji idu u tu školu kao poticaj, jer se puno traži tih zanata i mislim da su zanati stvarno sad, zanati se sad stvarno cijene, ima malo ljudi koji idu za te, ne znam, vodoinstalatere, taka neka grana, i kuvari i tako to. Ako mislite da više ste u praksi i da učenje nije za vas, jer ima stvarno ljudi koji za učenje nisu, ne da nisu, nego jednostavno ne vide se u tome i to je skroz ok. Upišite tako neki zanat ili nešto. Mislim da je to skroz ok, skroz u redu, imate i osiguran posao i budućnost i sve, tako da to uzmite u obzir. To je to samo kao neki uži izvor. Meni je bilo teško u srednjoj školi, bilo je neki stvari koje stvarno su bile teške, realno. I bila sam par situacija kad sam rekla, bože moj, zašto sam ja ovo pisala. To je zato što jednostavno dođeš do tog nivoa i to ćete svi vi vidjeti da jednostavno nekad ne možeš. Znači toliko ti je glava u balunu kao me ne mogu više učiti, ne mogu učiti. Ali vjerujte mi, ta srednja škola je tako dobra i meni je tako žao sada što ja još nisam u srednjoj školi, zato što to ćete shvatiti kad završite, kad budete išli na faks, kad budete samostalni, jer vi u srednjoj školi realno nemate šta, idete doma i učite, to je vaš život i zabavljate se s prijateljima, ne trebate sami sebe financirati, ne trebate ništa, još ste kao po svojim krovom i to je jako lip život. Kad gledaš, kad nemaš problema, jedini problem ti je kako ćeš reći mater da si dobio asa za kojeg ne zna. I to je meni bio jedini problem. I sad kad gledam sada koje probleme imam, tipa kad sam došla na faks sam morala plaćati sama račune, kad sam morala sama sebi kuvat, sama sebi internet stavljati ili tako nešto. Sjetim se kako je srednja škola jako dobra i mislim da trebate iskoristiti svaki dan u srednjoj školi. Kad su meni prije govorili kao, ja sam uvijek prije govorila, uvijek, jedva čekam iz srednje škole otići, ne mogu u srednju školu, ajme meni, muka mi je, jedva čekam se odseliti, ne mogu omiš. I moji su govorili kao, vidit ćeš kad završiš srednju školu, šta ćeš reći, vidit ćeš da to nije tako, ti ćeš se vratiti. Ja sam rekla, ste vi glupi, šta vi znate, ti meni govoriš šta sam ja, šta uču, šta neću. Ali zapravo je sad istina sve što su oni rekli, jer meni toliko zapali srednja škola i to baš pričam sa svojim prijateljima. Najbolji dani su mi bili u srednjoj školi. Od maturalaca, ekskurzija, vi kažete maturalac, mislim vi. Šta? Uglavnom pola, neki kažu maturalac, neki kažu ekskurzija. Svi ti neki izleti, svi ti, ne znam, neka sjećanja i tako, to bit će vam jako lijepo i nemojte se bojati. To govori za ove ljude koji sad kreću prvi razred ili koji će ići. A ovi koji su sada u srednjoj školi, sad treća, druga, prva godina, stvarno iskoristite svaki dan, jer to su vam najljepši dani. I neka vam se neće dati učiti, to je skroz ok, svačani. Ja sam ostajala puno puta, do 5 ujutro učila i nisam spavala po 2 dana i sve to, ali to svi prolaze. I to je skroz normalno, i to je skroz ok. I meni je to bilo, ono kad gledam sada, da mi je to bar jedini problem, da moram učiti do 5 ujutro. Nemojte se bojati, nemojte se suprotstavljati profesorima, jer neće vam biti dobro. Samo jednostavno, kad vidite da neki profesor, i bit će vam takvi profesora koji su misle da su oni bogovi, samo se nasmijite i to je to. Nemojte se učiti svađati s njima. Ja prva šta ne volim je nepravda. I u mojoj srednjoj školi je bilo puno nepravde, boli me glava sad kad se sjetim, ali ne možeš tu ti ništa napraviti. Znači jednostavno možeš, eventualno imaš opciju posjećati se sa profesorom i on te baci na godinu. Tko to želi?
niko ne želi to, vjerujte mi. Tako da jednostavno kad vidite da ne možete, da vam profesori namjerno vas sprječavaju nečemu, namjerom vam davaju jedinice, nemojte se previše svađati jer oni to ne vole, jednostavno mučite, radite, učite za taj predmet se baš potrudite da oni vide da vas ne boli što oni vas samo tako reći provociraju, nego samo to ispravljate, sve će biti dobro. A na kraju će vam biti oni profesori koji vole svoj posao, koji vole obrazovati druge ljude i oni će vam popraviti cijeli dan. Ja sam isto imala takvih profesora 2-3 koja su bila onako brutalna i što su mi popravili cijeli dan, tako da ćete imati neku ravnotežu. Ako vas ova iznervira, ova će vam digni raspoloženje, to vam tako ide. I sasvim mi se naša zvoni, pa zvoni u podne kad treba zvoniti, a ne sada. Nemojte se sekirat, svi problemi su rješivi. Kaže moja mater, ovako citira, nema budale koja ne može naučiti za 2. Eto ga, znači nema taj koji ne može naučiti za 2. Ako se sekirate kod toga, ništa, najviše znam da ljudi gledaju kao ćete naći pravo društvo. Vi to morate malo vidjeti sa sobom koji su dobri ljudi za vas, koji nisu. Ali ja vam garantiram da ćete uvijek naći jednu osobu, bar jednu osobu koja će biti tu za vas i koji će vam biti prijatelj kroz te školske dane. I ja vam želim sve najbolje, da budete dobri đaci, da slušate svoje roditelje, ne smijete baš biti neposlušni, da profesore svoje slušate, da učite na vrijeme. Kao ne učite na vrijeme, vjerujte mi, iz mog iskustva nije dobro. Tako da, i čitajte lektire, jer ako ne čitate lektire imat ćete vokabular na razini ničega, na razini kamena. Ništa, to je to za ovaj video, samo sam vas htjela uputiti neke stavke. Neću sad pričati šta je meni sve bilo u srednjoj školi, jer to bi bio neki drugi posebni video. To bi trajalo previše, to treba napraviti serijal na televiziji. Tako da, uživajte me i ostanite mi uvijek tako dragi, lipi, slatki, šesni, volim vas puno rafe i vidimo se, uživajte u školskoj godini, budite dobri, ajde, čao!